Smatrate li se hrabrim, profesore Hafizoviću? Nipošto. Nipošto, možda sam veća kukavica od mnogih drugih koji na prvi pogled izgleda... U čemu se to ogleda vaš kukavičluk? Pa, ako je kukavičluk i to da se čovjek boji, a bojati se, čini mi se, prirodno stanje za svako ljudsko biće. Normalno je da čovjek pokazuje svaku vrstu straha u ne znam kojim sve okolnostima. Ne bih rekao da sam hrabar, ali da možda imam ponekad neku vrstu potrebe koju neko možda definira kao neku vrstu prkosa, da kad shvatim da nešto treba reći, ja se ne cijenkam s time. Niti ja uopće unaprijed gledam koja će to cijena biti. Ne kažete samo da biste popunili termin. Ne. Da je tako, ja ne bih nikad pristao na bilo kakav razgovor i to je neki moj stav. Kad imam što reći, ja zaista kažem bez okolišanja i to ne uvijam ni u kakve oblande, nego kažem baš onako kako to treba razumijeti i kako treba shvatiti. Ako nemam što da kažem, ja se neću ni truditi da govorim, jer je onda to trošenje vremena, energije, prostora, jer ja onda dizajniram javni prostor nečim što je bofl, što nije nikakva vrijednost i možda oduzimam prostor nekome ko je pametniji, ko bi imao neke bolje stvari da kažu. Dakle, govorim onda kad mislim da treba reći, zato što se bojim da će me sutra Bog na sudnjem danu prozvati i u smislu moje lične odgovornosti prigovoriti mi i reći pojavila se takva i takva stvar, zašto nisi rekao? Bio si na tom mjestu, od tebe se očekivalo, a on najbolje zna, dakle, niko ne može biti takav plivač u životu da može izmaći Božijem testu i kušnji. Dakle, svi ćemo biti iskušani i koliko god se trudili da budemo proračunati i oprezni, on će nas testirati u času kad ćemo se najmanje tome nadati. I to je ono što je moj možda motiv da znam da me Bog neće pitati zašto nisam promijenio svijet. Ali će me pitati za svaku gestu, malu ljudsku gestu koju sam iz perspektive svoje profesije i svog profesionalnog pozvanja treba uraditi. Ako je nisam uradio, onda je to loše za mene. Ako jesam uradio, onda me Bog neće prozivati u tom odsutnom trenutku zašto nisam to učinio. A tu je poslanik, ali ja sam lijepo nam poredao stvari. Dakle, nije to sad nikakav moj hir, nikakav moj kapric, niti inat. Kad poslanik kaže kad vidite, dakle, to je stvar ihsana, to se u islamu definira kao ihsan. Ihsan je dobročinstvo. Znate da živite tako kao da ste, jer jeste, svakog trena izvrgnuti neposrednom pogledu Božjem i izvana iznutra, jer Bog čita tajne našega srca. Dakle, kad poslanik kaže, kad vidite u javnom prostoru da se ugrožavaju nečija prava ili da se dešava nešto što nije dobro po život, po čovjeka, po ljudsku civilizaciju, učinite fizički napor da to otklonite. Ako to prevazilazi vaše fizičke moći, onda upotrijebite jezik, pa to kažite. Dajte intervju, napišite knjigu, napišite članak, uradite nešto. Dakle, sa jezikom i vlastitom pameću. Ako ne možete ni to, onda to prezrite svojim srcem, ali da znate da vam je to najslavija vjera. Dakle, postoje parametri. Bog je postavio svoje parametre, saglasno tome poslanik je također vrlo jedan praktičan obrazac djelovanja svakog muslimana u životu postavio i sad ako se vi izvan tog obrazca ponašate, pa kakav ste uopće musliman? I kako ćete se opravdati pred Bogom? A pitanje opravdanja je nešto što mene drži i kad spavam drži me budnim. Dakle, jako mi je važno i stalo da spasim vlastitu dušu, ne po svaku cijenu, ne hodeći preko mrtvih i živih, nego čineći dobro i za sebe i za druge. Hajde da ovim hadisom i završimo naš razgovor. Hvala vam, profesore Hafizoviću, što večeras ste bili vrlo otvoreni i govorili bez uvijanja u programu N1 televizije. Hvala vam što ste me pozvali. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Poštovani gledatelji, bio je ovo islamski teolog, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Rešid Hafizović. Hvala za pozornost i ukazano povjerenje. Srdačan pozdrav.